Ini Bang Ondi kemana ya? Kok belum sampai-sampai ditungguin? Katanya mau ikutan keliling kampung bangunin sahur. Ini dia yang diomongin dateng. Bang Ondi, kemana aja sih? Dari tadi ayah tungguin gak dateng-dateng. Ntar kesiangan kita keliling kampung. Iya Bang Selon, maafin ya. Tadi Bang Ondi mampir dulu ke rumah Pak RT. Nih minjem toa. Terus sekalian deh tadi nyamper si Emat. Katanya dia juga mau ikutan bangunin sahur. Ada Mat juga. Mat mau ikutan juga, Mat bangunin sahur. Iya Bang Selon, Mat juga pengen ikutan keliling kampung bangunin sahur. Boleh kan Bang Selon Mat ikut? Ya ilah boleh Mat. Siapa juga boleh kalau mau ikutan mah. Malah enak rame. Ya udah nyok, kita jalan. Ntar pada kesiangan orang-orang bangun sahurnya. Sahur, sahur, bangun, bangun. Ayo kita sahur. Sahur, sahur, bangun, bangun. Ayo kita sahur. Sahur, sahur, bangun, bangun. Ayo kita sahur. Alhamdulillah, tugas kita bangunin orang sahur udah selesai. Sekarang giliran kita nih yang sahur. Nyok, kita pulang dulu nyok. Kita sahur di rumah. Ya udah, Bang Ondi sama Emat pulang duluan aja ya. Bang Selon pengen lempengin kaki dulu nih di sini. Habis pada pegel kaki habis keliling kampung. Ya udah, ayo Mat, kita pulang. Kita sahur di rumah. Iya Bang Ondi. Mat, Bang Selon kok kagak ikutan sholat subuh di masjid ya Mat? Kemana dia ya Mat? Kok nggak kelihatan? Iya Bang Ondi, Mat juga nggak ngeliat tadi pas sholat subuh. Kemana ya Bang? Jangan-jangan Bang Selon masih di pos ronda lagi Bang. Lah, bisa jadi Mat. Jangan-jangan Bang Selon malah ketiduran di pos ronda. Yuk, kita lihat. Kita bangunin kalau dia ketiduran. Ayo Bang. Bener nih Bang Ondi, Bang Selon masih tidur di pos ronda. Iya Mat, pantas aja dia nggak kelihatan di masjid tadi pas sholat subuh. Jangan-jangan dia juga belum sahur lagi Mat. Ya udah Mat, bangunin deh tuh Bang Selon nih. Iya Bang Ondi. Bang Selon, Bang, bangun Bang. Udah subuh. Ntar kesiangan loh Bang sholat subuhnya. Apa Mat? Udah subuh. Lah cepet amat. Bang Selon belum sahur Mat. Udah subuh aja. Lah, lagian sih Bang Selon tadi pakai tidur. Jadi nggak sahur deh Bang. Iya, tadi maksudnya Bang Selon cuma mau rebahan doang sebentar. Bang Selon malah ketiduran. Jadi kesiangan nih Bang Selon. Jadi nggak sahur. Ya udah, kalau gitu sekarang Bang Selon cepetan deh sholat subuh daripada nanti sholatnya kesiangan juga. Iya deh Bang Ondi, Bang Selon pulang duluan ya. Mau sholat subuh nih. Aduh, mata ngantuk banget lagi. Mat, lucu ya Bang Selon. Dia yang keliling kampung bangunin orang-orang sahur. Malah dia yang kesiangan sampai kagak sahur. Nyok, sekarang kita pulang ya Mat. Mat pamit deh sama temen-temen. Iya Bang Ondi. Teman-teman, sampai sini dulu ya video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Semangat ya puasanya.